I dalje je u toku kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Članice rekreativne grupe Akademac, odnosno Taekwondo grupe, snimili su video Budi se, kojim žele da pošalju važnu poruku o osnaživanju žena. Tim povodom sa nama je danas Jadranka Gavranović ispred ove rekreativne grupe. Dobroveče i dobrodošli. Bolje vas našla i u ime cijele naše ekipe zahvaljujem vas uopšte što ste nas pozvali da učestvujemo u ovoj emisiji. Ali imamo i tekako povode, je li tako? Kako da ne. Izuzetno smo ponosni što smo dio kampanje, iako smo krenuli vrlo jednostavno i spontano. Prilikom naših okupljanja i druženja došli smo na ideju da napravimo i damo doprinos sa naše strane, a to je na kraju ispalo jako dobro. Vidjeli ste naš spot, tako da se uklapamo uopšte u priču i dajemo jednu snažnu poruku da se stane sa nasiljem, sa bilo kojom vrstom nasilja prema svakoj osobi, a posebno prema ženama. Da, i kada je riječ i o fizičkom, ali i o psihičkom. Kod vas čini mi se više akcija stavlja na ovo fizičko. Kako žene da se odbrane od nekog nasilnika ili od bilo koga koji ih fizički ugrožava, je li tako? Pa dobro, mi smo tu kao ekipa koja se bavi rekreativno taekwondo vještinom i razvojem i radimo na samopomoći i samoodbrani. Tako da je to neka tehnika koju usavršavamo u okviru našeg kluba Akademac zajedno sa trenerom Zoranom Nedićem kojega trebam da pomenem i želim. A osim njega još jedna sjajna osoba vodi tu žensku ekipu, a to je Suzana Begović. Mi smo krenuli dajući snažnu fizičku podršku svima i samim tim što radimo na razvoju našeg organizma i snage. Uz to svakako radimo i na vještinama i na psihičkom osnaživanju svake pojedinačne osobe i svim ostalim porukama, tako da ne bismo zadržali samo na tome. A inače, žene kada pomažu ženama, tako i najbolje, pošto negdje u nekim slučajevima žene su u stvari najveći konkurenti ženama i nisu muškarci toliki neprijatelji koliko jedna žena drugoj, zar ne? Jeste li saglasni sa mnom negdje? Pa da vam kažem, ja mislim da je jako važno da imamo reakcije. Bez obzira da li je žena ženi suparnik ili je sa muškarcem sukob ili bilo koja vrsta sukoba da se pojavljuje. Bitno je da imamo reakcije, da ne budemo pasivni posmatrači, što se često dešava. Mi smo željeli samo, vidite kroz naš uopšte spot, da kažemo niste sami. Mi smo tu sa vama i u slučaju da bilo šta primijetimo i da znamo da se nešto dešava, svako od nas će dići ruku i dići glas i reagovati na sve to. Koliko dugo ste radili na ovoj koreografiji? Kako ste izabrali muziku? Čija je bila ideja? Pa to je naše divne prijateljice Krune Ratković koja je uopšte čula muziku i rekla, pošto mi povremeno imamo projekte tako da radimo na koreografiji što je malo drugačiji pristup u odnosu na borilačku vještinu taekwondo. To je malo otvoreniji pristup i onda smo mi već radili na te teme različite, ali sad smo slušajući muziku uz jedno prijatno druženje koje smo imali došli na ideju da napravimo spot i da krenemo u kampanju. Znači to je bilo jednostavno jedno prijateljsko nastojanje da se nešto napravi. I nećete na ovom stati? Naravno da ne. Mi imamo osnažene žene koje znaju šta hoće. I ono što je sjajno, što izuzetno sam ponosna na svaku članicu naše grupe i naravno na sve ostale članove jer imamo različite dobne uzraste. Od najmlađih gdje su to predškolci skoro, članovi grupe Akademac do starosne. Seniorke ove naše koje se pojavljuju u klubu, otprilike 10-ak članica imamo maksimalno. S tim da smo potpuno otvoreni za širenje grupe i svi su dobrodošli. Dobronamjerni ljudi koji žele nešto da učine za sebe i za opšte naše društvo mogu da nam se priključe. Evo i za kraj da čujemo šta je naredni korak? Pa razmišljali smo o tome. Sigurno nećemo stati. Posebno sad kad smo primijetili da je naišlo na dobar odjek kod svih ljudi. Tako da svako iz svog ugla može dati doprinos. Vidjet ćemo koju dalje akciju da pratimo. Ali vjerujem da ćemo imati priliku da se ponovno predstavimo kod vas i u drugim sredstvima. Naravno, mi ćemo vas podržati i uvijek su ovo vrata Prve televizije otvorena za vas. Hvala vam mnogo, Jadranka. Hvala vama puno na ovom mogućnosti da kažem nešto. Hvala još jednom.